U posljednje vreme, hvala Bogu, mnogo što se je promenilo. Vranje ima veliku tradiciju i u turskim ratovima, odnosno ratovima sa Turcima. I sa Bugarima, i sa Prvim svjetskim ratom, pa i u Drugom svjetskom ratu. Grad Vranje je uvek volao vojnika i vojsku. Ovo što je napravljeno u našoj kasarni, ja mislim da nema nigde u Srbiji. Tu su pomenuti svi. I hvala Bogu zapisane sve žrtve. Niko od njih nije poginuo uzalud. Svako je poginuo misleći da se bori za neku istinu, za neku slobodu. Soba je ipak na neki način izmirila ljude, metula ih u isti tabor i setila se svih. Nema ni jedna nauka ni ne utiče na politiku tako direktno kao istorija. A kod nas je došlo do kolektivnog zaborava, izbrisana nam je kolektivna posvest i mi moramo po svaku cenu da obnovimo tu kolektivnu posvest kod srpskog naroda. Ovo što je sad urađeno je dobro, jer je to, ja mislim, odnosno siguran sam, prva stalna postavka od posle 45. godine, odnosno 40. godine, da je došlo do prave istine, znači one skrivane. To kažem zato što je prvi put na ovoj postavci su prikazani četničke vojvode iz perioda 1903. do 1918. pa i 1945. koji su bili predstavnici naroda, deo pokreta, ne organizacije. Četnički pokret je bio jedan neviđeni pokret u istoriji srpskog naroda, jedan zalet, jedan nacionalni pokret koji je uz mnoge žrtve ipak doprineo na kraju, zajedno sa srpskom vojskom, da se naša braća i sestre oslobode od ropstva. Veoma dragocena bila je pomoć profesora srpskog jezika i književnosti Marine Stojanović i Dragana Gage Stankovića iz Beograda, velikog entuzijaste i zaljubljenika u staro i sadašnje Vranje i srpsku vojsku. Svi pripadnici brigade učestvovali su u izgradnji spomen sobe. Pomogli su i civili, nas nekoliko radilo je non stop. Inače, veliku pomoć pružio nam je i profesor u penziji istoričar Miloje Pršić, kao i potpunik Stevo Stjelja, majori Saša Stojiljković i Davor Končalović i profesorica Katarina Đoljić iz osnovne škole Vuk Stefanović Karević. Radovi na izradi spomen ploča sa imenima i prezimenima poginulih Vranjanaca i ljudi iz okoline povereni su kamenorezačkoj radnji Mladenović i grafičkom studiju Grifon, a tehnička obrada arhivskog materijala radionici Dejanović, fotostudiju 18 i Grifonu. Umetnička radionica Dejanović učestvovala je u izgradnji spomen sobe izradom ramova za fotografije, natpise i za sve ono što je bilo potrebno, a mi smo bili u mogućnosti da to uradimo. Od momenta kad smo krenuli sa ovim projektom, radionica nije više imala fiksno radno vreme, radilo se danonoćno nekoliko meseci zbog velikog broja ramova koji su bili različitih dimenzija. Ponekad smo sa timom ostajali do ranih jutarnjih časova i rastajali se uz jutarnju kafu i nastavljali normalni radni dan. Ja sam impresioniran izradom spomen sobe koja prevazilazi lokalne okvire i ponosan sam onim što su uradili pripadnici 4. brigade i srećan što je naša radionica doprinela da Vranje dobije ovakav biser. Preduzeća Feniks i Simple Line bila su angažovana za opremanje izložbenog prostora. Spomen sobu 4. brigade kopnene vojske i garnizona Vranje formirali su i izgradili vojnici, podoficiri, oficiri i civilna lica brigade i garnizona. Izgradnju su pomogli privredna, državna i privatna preduzeća, javne, obrazovne i kulturne ustanove, udruženja, pojedinci, rezervni oficiri i lokalna samouprava Vranja i okoline. Najveću materijalnu pomoć darivali su Simpo i Nutriko. Bila mi je velika čast da služim u 4. brigadi kopnene vojske Srbije, koja je naslednica prvog pešadijskog puka knjaza Miloša Velikog. Kroz istoriju dao je velike doprinose u ratovima koji su se dešavali na Balkanu u Prvom svjetskom ratu. Onaj narod koji se ne sprema za rat ne može da očekuje mir. I da čuva i gaji svoju tradiciju i vojničku čast
što pokazuje ovo stanje koje je jedinstveno u Srbiji. Dosta vranjskih porodica uključilo se u akciju prikupljanja dragocenih predmeta, opreme i pisanih materijala svojih predaka, a posebno porodice Ružić, Jovanović, Stevanović i Minić. Nalazio sam se na čelu grupe starešina koja je imala zadatak da od potomaka pripadnika prvog pešadijskog puka knjaza Miloša Velikog prikupi predmete koji bi bili eksponati u spomen sobi. Vranjanci su me oduševili svojom spremnošću da sarađuju i željom da pomognu realizaciju formiranja spomen sobe. Njihova odricanja su bila velika, jer su predmeti koji su poklanjali za njih imali pre svega veliku porodičnu vrednost. Kako je rad na formiranju spomen sobe odmicao, odziv građana koji su želeli da poklone takve predmete bio je sve veći i veći. Građani Vranja i pripadnici garnizona Vranja zajedničkim radom i velikim zalaganjem uspeli su da stvore jedan ovakav prostor koji na najlepši način govori o svetloj vojničkoj tradiciji i vojevanju naroda ovog kraja. Povodom dana 4. brigade kopnene vojske i garnizona Vranje, 31. januara 2008. godine otvoren je deo spomen sobe garnizona i brigade posvećen prvom pešadijskom puku knjaza Miloša Velikog. Otvaranju spomen sobe prisustvovali su predstavnici Komande kopnene vojske, Pčinjskog upravnog okruga, Vranja i opština okruga, policijske uprave, udruženja potomaka ratnika od 1912. do 1918. godine, Subnora, Saveza rezervnih vojnih starešina, udruženja vojnih penzionera, obrazovnih, kulturnih, javnih ustanova, državnih i privatnih preduzeća i mnogobrojni građani Vranja i okoline. Pored prvog pešadijskog puka knjaza Miloša Velikog, čiji naziv nosi kasarna u kojoj se nalazi spomen soba, a čije tradicije nastavlja 4. brigada kopnene vojske, 25. jula 2008. godine završen je deo spomen sobe garnizona i brigade u kome su kroz novinske članke, fotografije, uniforme, oružje, obrađene jedinice ranga puk brigada u garnizonu Vranje i 78. motorizovana brigada kao dotadašnji zvanični nastavljač tradicije Vranjskog prvog pešadijskog puka knjaza Miloša Velikog.